iragama tunangan bebareng-bareng carema kurenan rerama pada nawang beli sai ke umat tiang sing medaya ragan beli ngalain tiang menjangkapan tusing jaulian makalau metunangan hiragalakar dadi mekurenan yening subesing jodoh sinah pasti kau mapalasan cara tiang bengrasayang sakit hati ne mapalasan tiang sing nyidang kangen sapan beli nuda diingatan ulian liu kenangan duga semetunangan kayang kejani rasayang beli tu sing jebuat tiang subagalah na elena nomadi bawen bidan mogi beli jodoh tiang si dalakar musikian tusing jaulian makalau metunangan hiragalakar dadi mekurenan yening subesing jodoh sinah pasti kau mapalasan cara tiang bengrasayang sakit hati ne mapalasan tiang sing nyidang kangen sapan beli nuda diingatan ulian liu kenangan duga semetunangan kayang kejani rasayang beli tu sing jebuat tiang subagalah na elena nomadi bawen bidan mogi beli jodoh tiang si dalakar musikian
Sejatine tiang sing ngerti tekening rasa puniki saja mula tresnane buta laksana pele sing ngerasa yen ning subet ulian tresna sejatine tiang subenawan beli ada ning ngalahan tresnang tiang ken beli tulus uli di hati diastun beli sing gelahan tiang tu sing lakar masa selang tresnain ragan beline tiastun tiang benawang sinar pasti ben bidan irang gekal mepalasan beline taen singgah dini di hatin tiang kau tetap jadi kenangan. Suksema beli aturang tiang unduk sayang beli kapining tiang diastun tiang subenawang tresnan beli sebatas menyamar nanging tiang merasa elak ken kornan beline sangat cemburu ken tiang uling hatin tiange paling dalam ten wenten kena ngerebut ibeli ampura yang embok sampun salah tampi ampura yang embok tiang boy je pelakon embok subenawang tiang menyamajak beli nguda cemburu mbok sing matongos apa krana mbok jani subemetintingan takut yen tiang ngedum gelah emboke pangkeng ken tiang
cemburu mbok sing matangos. Apa krana mbok jani subemetin tingan, takut yen tiang ngedum gelah emboke, pangkengken tiang bani tiang pusing cara kekena emboke. Kedatang peninggalane embok, suluhin sekonden ngeraos, saringin munyine di sisi apang sing ragama adukan. Embok subenawang tiang niki ngelah keluarga ne sangat sayangan tiang. Celek doken adi yeneng adi merasakan ken bali ajalah hapene bukan rindu-ne kakuang lewat teleponan Gastun matunangan johan kengken carane pangkat mesra ambali sekeken rieting adi selesai nelponin beli.
Kat kalau sandi kala raga mepapasan dugas ngaturang bakti reng rahina budak liwon pa tepukin tiang beli bengong di sisin pemedal purane nyangkol piana beline muangi muda melenan pesan tepuk mangkin beli sing cara dugas bidangan beli kedas beli bagus sebeng beli cara nak gelam layu dudus muane ocem napi minat ne sangat kenahan Pina-pina Henley pedalem piana dadi korban melenan pesan tepuk mangkin beli sing cara dugas bidangan beli kedas beli bagus sebeng beli cara nak gelam layu dudus muane ocem napi minat ne sangat kenahan napi ke beli tan bahagia ngajak renang beli ne dini tan kepi dan beli taen nyambatang kurenan beli sangat pengertian ngudane mangkin belinya selen sah orang langkar mepalasan yen dadi ide tiang pina-pina Henley pedalem piana dadi korban liang bahagia keras sayang dugas beli ngomongin tiang duet beli ngerayu ngenang kena tiang Melayu
sayang. Justin tiang subenawang beli ada neng ngelahan. Nanging tresnane rasayang tu sing nyidang tiang ngengkebang. Ampura yang dewe tiang sampun menyayangin beli. Justin tiang sebenyadar tresnane tu aja pelarian. Nanging tiang merasa nyaman yen ingat ada di sisi ngebeli. Karena hemeliang-liang tu aja kadene. Sujatine tu sing beline arepan ngode dadi jani beli jodoh di
sing medaya nyalanin tresna mirip sebab jatuh karma. Beli
yen apa unduk cara tiang apa nek kuangan bukti tresnan tiang makejang subak keserahan mekelo bali beajak tiang dadina aloh alenan di pelaminan sepantas tiang ane di pelaminan bersanding ngajak beli saksi yang undangan ngoda malenan sing carek arepan mekelo nyayangan jodohna elenan sebetian bekadung nyayangan sing medaya beli jodohna elenan beli sing jodoh dia. Nak lecen sing sakit, nak lecen sing sedih, yen apa unduk cara tiang apa nek kuangan bukti tresnan tiang makejang subak keserahan mekelo bali beajak tiang dadina aloh alenan di pelaminan sepantas tiang ane di pelaminan bersanding ngajak beli saksi yang undangan ngoda malenan sing carek arepan mekelo nyayangan jodohna elenan sebetian bekadung nyayangan sing medaya beli jodohna elenan beli sing jodoh dia. Sepantas tiang ane di pelaminan bersanding ngajak beli saksi yang undangan ngoda malenan sing carek arepan mekelo nyayangan jodohna elenan sebetian bekadung nyayangan sing medaya beli jodohna elenan beli sing jodoh dia.
elo pasti ngarepang bahagia nyalanang hidup yen sube mekurenang boyo tresna tu singai bahagia salah memilih bisa dadi sengsara. Subeng rasanya salah pilihan sewai meuyutan yene seselin subeng kadung jalanin yen cara nasine subeng dadi bubur. Dadi korban yen tetep bertahan rasa pesing nyidang sakit hati tiang beli sing ngajian jadi dilema tiang berumah tangga cekal aku subah pasti mataku. Subeng rasanya salah pilihan sewai meuyutan yene seselin subeng kadung jalanin yen cara nasine subeng dadi bubur. Dadi korban yen tetep bertahan rasa pesing nyidang sakit hati tiang beli sing ngajian yen kebabalasan dadi kenangan pasti mataku.
Sejatinya tiang